Kiraca giki kiria giakitwo mugunda-ini wa eka 50 giukite o riri tauni ya Rumuruti irathie na mbere na kuguciriria aigithia kuona tauni ino niwe twitwo ta mucii munene wa kaunti ino. Muteithĩrĩria wa minista wa Iganda na wonjoria Lawrence Karanja na gavana wa Laikipia Ndiritu Mũrĩithi maugite riri ni ikinyuki inene ribatie kunyitwo mbaru niguo kuguciriria aigithia angi makiuga ino ni njira imwe ya guteithĩrĩria ukuria wa matura. Njoro, you are a big contributor to the Big Four agenda by this setting up this factory, because there are two areas you are going to contribute. One, of course, is the manufacturing, and second, the affordable housing. By setting up this factory here, the cost of construction of houses will go down. We want to persuade you to follow Njoro. Let us invest in ourselves. Manake, investor ni sisi. It is not just the foreigner. Investor ni sisi tukiwa kwa nchi yetu. And I agree na wale wamesema tujiamini kama wa Kenya. Ogete thirikari nene ya kaunti ino ciecemba kunyitirira na kuhura njeki ahuri biacara taya amuna njira ya mawira maya ni marateithĩrĩria kugacirithia uthondeki wa mawira makiria kuri andu ethi. As the Ministry of Industrialization, we shall continue supporting you, and those other manufacturers who want support from our ministry will be here. We are there to support you. Kazi yetu ni kukwamura, yani hiyo ni Kiswahili, kuondoa vikwazo zile ambazo wale ambao bado wako na fikra za ukoloni wanaweka katika barabara ya biashara za Waafrika. We also know the contribution that the plant will play in our economy. We know that you shall change the fortunes of the youth of both Nyandarua and Laikipia counties. Tunaweza kuomba wale walio kwa siasa, give room to somebody like this one who will make homes zikae vizuri, na hiyo ni pongezi. Murugamiriri wa kambuni ino Samuel Njoroge augite mutambo uyu wa guthia mahiga uri na uhoti wa guthia tani 150 hari ithaa, akiuga marongoririe gutungatira muingi wa kaunti iria iriganitie na Laikipia. Mutambo uyu twina capacity ya guthia tani 150 o ithaa, koguo tungiruta mathaa 8 per day twina capacity ya 1200 tons. Oho augite kuri na mieke mingi ya mawira gukorwo ikiyumiria kuona andu aingi no marathi na mbere na kuhimbiria gwako kwa miako ya kiriu mawira maria mathiete na mbere na kuongerereka. Uhoro wigie miako guteithia mutambo ni guteithia muno uhoro wa economy ya itura riri ria Laikipia. Uhoro wigie miako, cost ya gwaka nyumba, farafara, kiria giothe mundu angikwa giaka akihuthira kagoto ni giguthie thi tondu kagoto gaitu ni turendia na bei njega na ni kagoto kega quality njega. Ngiribotra Inooro TV kuma kaunti ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi.